hey metric result chuak lung le lama po MBSC officer kan era hey dai fi editor le ka fa hey first division ve fa kan lom le kan in chi bai sek mai oh hey pu David ramdona hey principal Louis Sam da ben aum boka zunza editor mi poi mo than om kan kom lok tiang pu David enge ma ni khan le tlang pui group ang moni lung le hian top 10 kan nei don khai tia isoi di game top 10 kan nem kan apu kala en mi lo comment na khanin ka han tia lung le hian top 10 kan nei don tan mai zong nei chu kan ni lawat te ka tia piang tu kan tia pa rukna hian in 8 rem sang liana 8 dal muan kima papa hi Baptist High Secondary School share ko na tangin khoi khang e oh hei hi khani share ko ning kan nei tatlat mai pa rukna ekum ni thum bela mi kan nei lo zon to ani mai thein ni ani ya chu ten apum pu ya hen lung lei hi hei regular candidate B ka hian in 67.43 pass ani ya district wise hian sang tak chu kan ni lo na nga a khel tuk lo chuan ka thia chuan alom ome enge zirna chu changa enge mohan soi bel turi ne ma district ang deu point nia kan dio kan mi srin tuang e kan zirti tu lui thing ni tang khop maya school ten to wal tikan kan tia ani hian a veizong te soi chuak thina ke ma hi chuanin zirti tu a soi ang deuh kanin zirti tu le anga student tra ai ma hianin head of institution in tek na tra a kha poimo in ka fia tu ti rol chuan anu le pa khotla nga po zirna environment kanin pek thiama chu te kan siam thiam na ro chu nu le pa le zirti tu te mo phut na ni in ka fia tuna hian pakhat kan han nei ve ania kan lom viau na chung hianin ai som da uvet an ni mai zela hi chu ngai tu chen deuh nak chu ngai chung ka fia alom ome comment thatak in pek sa ka vain kan lom le mai zunzam editor han kom ve nga mama enge result yan en thuk ko ka Mizoram pume mo halung lei district khu pe mo hang comment turi nei em mo kan kan la ena tin na chuan regular candidate hin lung lei district ki tin di pasari na ang kanita district har na thile khojol kanan tuklo pot maya hi chan yong oti hi candidate kan nga wa nge niang hi kana shoot lo de fleka chunin district ko yang zong chun kan chuan em na lúc tu khi kan nei lo de chun ka tia tin chu ti ro chuan ta hian sarkar sikul ma hianin warning ngai chu kan le tak nin kara chu de thu ko kana zir chiang tu lo de warning ngai ti chu ti chelu tu entinan ta po hian 100% fail hi lung lei district a hian kan vat tam bi go ka ti vai sam zong nuai thei ria tual thu tual te 100% fail na kan nei ta chuanin nga ka ron chir ho kha sarkar kan taina upgrade tura ti de vet an lo di zealand ta mà sẽ chưa từ là sao thì mình hoàn băng mà một chút thì lẽ mà cái phần miếng thì lại như này nó study từ đâu chưa nhỉ từ lại tiền tiếng thì này tiếng ấy mà nó study mà tập cấp ở điều mà alom ome chưa nhỉ cái lại tiền khá cái result cái cái sắp về chưa nhỉ ole hey result ani voin ni somni pakua thali sang ni somni panga khan HSLC result achuaka PC lal thakimi da thuama fanu KD High School am veng chu pakhatna ania full mark zanga a zali som sari pakua mu in distinction a pass
English, Mathematics, Science, SS le mizowa letter amu thilmak angreng tak chu pakhat na hian eng subject a ma highest mark amulo top 10 a mi somni pali an langa chung te chu pakhat na PC lal thakimi KD High School pahni na Isak MS Dongkima Government Mizo High School le malsom kima chong thu CLS Academy pathum na Riki lalnun fela Saint Joseph Palina Stephen Vanal Rotluanga Thomte Mount Carmel High School le Laldin Puiren Thei Saint Paul's High School Pangana Lalroi Tluanga Greenland High School le Si Lalram Tiama Saint Joseph High School Parukna Kriti Bandu Dep Mount Carmel High School Lalruat Louis Saint Paul's Christopher Lalrinsang Saint Paul's le H. Remsang Liana Baptist Higher Secondary School Pasarina Villa Remruata Saint Joseph Arza Lal Ompui Saint Paul's le Thamuan Zuala Saint Paul's Pariadna Lalruat Kimi Kiangte Saint Paul's Pakuana Akriti Pradhan Saint Paul's Di Dikluang Zeli Saint Paul's Si Vanal Huma Saint Joseph Stephen Lal Ompuya Saint Joseph le Lal Ming Sangin Namte Saint Paul's Somna Lalrem Ruat Pui Saint Joseph Zaithan Pui Saint Paul's le Hari Lalruat Fela Saint Paul's te Anni Top 10 na lang school te hi KD High School atangin pakhat Government Mizo High School atangin pakhat CLS Academy atangin pakhat Saint Joseph High School atangin Pariat Mount Carmel High School atangin Pahni Saint Paul's High School atangin Pakua Greenland High School atangin pakhat Baptist Higher Secondary School atangin pakhat anni highest mark mutu te hi heng te hi anni English sa Mercy Lalompui Sinot High School mark som kwa pasari Mathematics sa Lalro Lupui Little Kingdom mark za Science sa Si Lalven Zuala Saint Paul's mark za SS sa Isak MS Dongkima Government Mizo High School le Isak Lalremruata Saint Paul's mark som kwa pakwa ve Mizo subject Anjana Maraponjia Aju Mount Carmel le Melody Ruat Sangi Centenary School Maxim Kwa Pariat Veve Hindia Binichakma New Angel Public Kamalanakar Maxim Kwa Alternative English sa Kriti Bandu Dep Mount Carmel Maxim Kwa Panga te ani Exam zong hi sing khat sang riat zakwa somli paruk annia distinction a sang khat zathum somli pani first division a sang thum zasari somruk pathum second division a sang nga zasari somriat panga an pasa third division a sang thum zaruk som thum paruk an pas bok pass percentage hi 76.68% ani mi sangli zathum som nga panga an fela mi somruk pali in compartment an exam don ani hello Chakim pakhat na hanni chu ilo mem lo me vul mo editor ke lalrin puya kania mo lung le atangin chu chalo belok chia isiat limin ang tingay ka oi lau lut tu ka siat ning sanin an ki ni ki ka tin na ai sa mi mo de ka tin na i ma ha min tuk mak ka tin lut ani le top 10 ala ni in basic remem hey ku kan han lu tu ka jang kan basic video ma cái khác nói cái này giờ xóa đơn thế các bạn lọc lẩu lứt top 10 swin base sim sima van le chuan hay giờ xóa đơn tất cả cho nên top 10 số các bạn base ngâm tổ lẩu base ngâm tổ lẩu
lão thôn này khát anh mo anh đi anh tin nghe en nghe chung tên anh phil sẽ thiền tên kau nen MBSC office khanin kan han kala result bula han le ve tu khan chan notice board andon ta chwa khanin kau khan ava eng hala ta chan minon chi notice board ikal ve nang ma entin no ikal ve o kal ve anh tin nghe om siat lim ma kan oi la du ni to ga khanin kau cha va eng na ka minon kau phei de la chan khan ni dang te khan ni ron ko nga so ta ke ma kha nge ham hai kan makta tilut to ke ma kha ani tak chu ani le Paul ko vela te mo middle school te primary school te engei din mun ni thin nursery chang to khanin KD high school chang kan ni cha chanin class 2 chang khanin pakhat na kan ni thauta cha kan school bi ta chuan KD siam liana school ti na khaniem pus ani tak chu ani le engtin nge khoya nge kal chun zomitum kan na tu hi kan na ngai ka fa cha la wa kan ti na bera kan lung ro na bera kan lu tang hello ani tak chu enge ni itum endino enge ni itum kalzel izirzela na enge zirzel itum nadi kala na ma hanin sal to tuma ni wa sal ni ko tum ani tak chu ani tisuan tuna khan highest mark khani tilang lo veka kha enge te amawamak ve highest mark atlan kalo ring dewa alai tak kha enge complain ni em nya amak pokat dana te ma hi kalo inding lo shim boka kap mudan kha arwal khai veka hanti thadik lo na kha ka nei lawan nei highest mark hu in base lo rum trim tina ani mo ani tak chu ani le enge thalai te ne na han cha du toite in em thalai te ne na han cha du se tu ka nei lo na in kalau survey du tu inge kan thil ti engki ma hianin pathianin chungze kan ti hi apoi mo kan nge kan chungze le kan thil tum ri enga kan the pa to kan kha chan engkin hi kan ti thea ti thela omna ani tak chu ani le ko than lama hianin mangem KTP ko than lama hian KTP lama chu galai mang lawa hei kaution na chalai te kero te tana abwa sai avenue tsala ti anga te twan ka inkhom de chin ani tak chu inu le ipa ming le u nau zat khamin ni china kan zot lo che mi han thil ta se panu hi lari zwali anya twan ka pa hi da shana le anya kan inu hi pali kan ni anna pang be dot tu kan ni mi pano mem upa puni hi mi tanya chan tele kanau hi ni cha ani tak chu ole alom om lu tu